menghibur 5 serangkai tuan rumah kalian keluargane ugi kersa menghibur sedaya para undangan ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Bapak Ibu sekalian ugi sedaya para undangan ingkang sami kita hormati sugeng dalu sugeng pinanggihan ing ngriki. Gending tari remo modern sesuai kali zamane zaman reformasi. Mulai tahun 2000 menginjak 2026 sampun lumrah lan kaprah. Wonten ing tari remo sesuai punyunipun 5 serangkai tuan rumah kalian keluargane supados diparingi selingan sambutan cara padang-padang lumajang jaipongan cara Malang Surabaya. Jaipongan ingkang angka pertama menika wedal kula ngaturaken dumateng sederek kita selaku tuan rumah ingkang kagungan panggonan Cak Pandi Putra nyuwun dipun dampingi selaku sesepuh mantan Lurah Padang Abasinal pribadi. Permintaan 2 serangkai nyuwun dipun dampingi sedaya artis-artis waranggono kita. Berhubung masyarakat Padang menikah 95% masyarakat Madura sebelum Fanti Putra sareng Abasinal ongga dek kaitu panggunan mungkin selaku pimpinan artis yang datangnya dari kota dingin kota Malang Bunda Erni Bunda Jarti duet trio bersama saya. Tidak remet lagi lepas chat permintaan nyeman sayang coba jaran masuk beri jalan. Petek menem mak karetan lolek kacokeran kakor bina sayang pokok gelem dan kacong Pandi Putra tiga norok letak kapekeran sesepong mak kajen cina basinal nyarat retan mak ngeding aki nega gending gending lajuli nega gending gending lajuli. Instruksi dari Abasinal kongkon ngadeg Bunda daripada partisipasi nyekang ngejung kabulan lerni asli dari Malang Jawa Timur asli Monarena Mambo Malem Monarena Maambon Malem Duta kira kulaku boleh
tak kira tiga mak ragu boleh tak kira tiga lima serangkai mak ragu boleh sarote mangke on ngejung salah kaulanya on sepora abasinal mon beda salah ngejung kaulanya on sepora teregak jarti kuning Italiana helai mon janjina ngajak maelang jeje one kening sampai maelang mau riwayat rujak sampai maelang rumah nengat sempana bilang yuk ser Melissa ngasih kemana Gorengan topon Fandi Putra Abasinal Gorengan top Niko bagian sambutan pun gorengan top bah Nelaeman Mon eman mak sabung pada lek bule bila mancak dumak bila tolak mon paona andung kalorong reng sepo aduh terak bulan Pak Senin toh bulan mak tanggal setong Pak Senin toh Desa Padang banyak peraban Bunda Jarti mon prabenan ratin
angel duwe Aduh disebut yang banyak peraben parabena tak gelem ende kalambi bote senengah Permisu madu cek manisa sangat ngajana du cek pantesa pola tingkana cek alosa sadeje pada kenalan ate seneng detika klampi pote berikan temo sanonto kero boleh siang ben malam se epekere klampi pote beri katemo sanonto kerong pole siang ben malam sepekere sanunto tiga gentongan ate klampi pote du cek kentengah tutur supana duce alosa pajenena cek lemasa sehingga bestika wanda pada senengah mami semadu cek manisa sangat ngajana duce pantesa pola tenggana duce sopana sadeje pada terkenalan ate seneng detika klampi pote berikan temon sanonto kerong boleh siang ben malam se epekeren sanonto tiga gentongan ate ate seneng detika klampi pote berikan temen sanonto kerong boleh siang ben malam se epekeren sanonto tiga
putih beri ketemu setonton ngerung boleh siang pun malam si ape keren senonton dikang kenongan nantep ate seneng detika klambi putih beri senonton kerong boleh siang bermalam si ape keren senonton dika kenongan nantep yo Matur suwun atas penghormatan Adik Fandi Putra. Didampingi tidak asing lagi ayah kandung dari Fandi Putra selaku sesepuh tokoh terong Kabupaten Abah Sinal pribadi. Saya mencak lajengipun tetap di dalam tuan rumah 2, 3, dan 4. Terutama kan panggil ingkang kagungan keamanan Desa Padang Bapak Kampung Rohman, juga tuan rumah Cak Mis Rudianto, juga tuan rumah Kang Selamat Ceriping asal Dawan Lor, juga didampingi Bambang Putra Padang, Bapak Kampung Suroso sebagai pengedar undangan penanggung jawab terima tamu pengundang, Bapak Markus diantaranya Cak Senewi, Cak Imam Baisal, sekalian sesepuh sing duwe Minggu Kliwon di bulan Rasul, Abah Haji Mariono kali semut, Kang Cari Sutopo kali semut, Eko Putra kali semut, diantaranya Usman Putra kali semut, Mas Yono S, Cak Samsul Sandang Kelawan Pangan, tidak ketinggalan Bung Harjalan yang datangnya dari Meraan Soloso Paing di bulan Sawal pindah tempat di Kedawung di rumahnya Bung Raib, monggo tampil di pagelaran. Coba Haryono Dian, adik Ferdi, hajatnya sama Rosopaing, kumpul di rumah Kang Raib, Belanti Andalan, kasih campur. Sekalian Wahid Putra, ini masih keluarga besar, saking Gujialit, Sinten Malifa. Oh, Erwin Putra sekalian, ini permintaan Abah Sinal selaku sesepuh bersamaan, monggo. Ini norok setia. Maren grup Abah, maren. Abah ringe Cak Kemplu.